April thani thum kum thong ni la kum kul la kum ni zan le na zipanga avan phan lai ronga khin Miami Beach Campbell really kamin nuak pakhat nu ni Palek Department Pool achot na I chuka chun achi ai ngai I thin phang thalawin ngai khin Palek Pool phone achot na I chan dok hlana Palek Pool jong chu nuak nu nak muna chun anrak phan ve chuka chun an mu mi nuak nu chu social media ronga alar ngai mi Courtney Clenney ase tlangval pa mun khatte a khuasak pi mi Christian Obamsel ataksa thi he na he khat buin ai chiao I chuwa chun thin phang thalaw nga in khin ar ku len chuti chun tlangval pa Christian Obamsel chu Jackson Memorial Hospital a an phan pi I chantlom palte a anunak liam Clenney ni a chimninga chun Palexina chimninga chun kut ak thlaki ka hong na ka re ma cha ke ma self defense ka ven na ronga nam tin ka che I hitil hi achan na ka si tia ati ke ma kut ina thimi si ti chu za ka chawhlan tia ani zong le tha tin I phelo in a sim sina in self defense asia tia tha Palek Pol chim na Palek Department Palek Polian kalpi zek tinga bia dang nan haldi nuwa self defense si tia achim tika Palek Pol jong le zai case man ser piak lo in Palek Department in an chuater ni rong avan rawa Clenney chu apa he hotel restaurant a rolan alia mi pi ni an mu mi pi po zan thina ha ngai chulong silo in tlangval pa anaw pa le achung le khat a u le naw na an ngei chi an lung fa mi phun thleidan minak le mingo thleidan na ka si ti tiang in an lung a fak ngai I an mani chun zai ki ting ha Palek Pol ni thleidan na an nei ti ben tukin khan an ro cha attorney and hire attorney sina khan zerong da kan naw kan fapa kan ho yes a thi nak si ti ni kha thlai ding khan attorney ni khan betak ten case kha a chui chu ma chuwa chun prosecutor ten yan chimninga chun Clenney ni tlangval pa hi a hong a nam ten a so I a hong thashi kha a so cha khan ma rong khan na ka liam mi se tin an chim kha cha Courtney chu zeka ting ha a case kha tharin an ser piak thani lai non na case second degree murder in zeka ting ha case an trial piak thani chu nuwa chun mai zeka ting Hawaii August thani ra khan Palek Pol ni an vatlai chuka chun Courtney chu athina ha ngai zeronga da ram thok lewa chun betak den keimalian ka than I zepo at ka dir pi self defense ronga si tin achim len chu lewa chun mi pi ni apa he restaurant kan hmule zonga atlangval pa thi ronga lung fa na mui mai zonga nei lo tin khan tampi ni chun an chim chuka Hawaii in chun Courtney chu zaigan ting ha betchai nak zung pi Miami County an kalpi Courtney attorney zong chin tai nak an mu kho na kha betak te in evidence an ei mi le an tai kho nak ding a betak te in ai zom ve chuti chun betak te in khota chun an case betak te an chei doctor na le siboi le mithiam sang na zong ni
Chris athina arong chu Chris Obamsel athina arong ze ronga da si accident mo si la Thah du nak ronga da si ti mi khabetak te van thlat hlai tika medical lithium sang hani a hi chu lai non nak ka si ti in bekhia nak an seri ma ronga Miami State Attorney sina chan trial evidence an nei mi vial te an peke chan trial ronga Courtney chu an tlai nak ase Courtney chu an tlai I akong lam zeka tinga aliam chia chana an rak silang mang ni pani he Courtney hi kutla ka mang ta tak mi city se an umna apartment na le an umna hun zonga an thong pang he thang ton he te ben tok chun aliam chia zonga elevator an umliawa an pani in ani si nu do ni hin Courtney ni hin tlangval pa Christian Obamsel chu kut thak leo zong evidence a khochunga an langter zeitlung da kut thak ka man ti mi zong khan langter an o chu thai silo na tein ka liam che an chol chang nak le an kong laman chim te ka hi chu Courtney chu zeka tinga hi thil chu accidental lo ti kha zeka an tinga khota chu an chim nak chu se Courtney hi kan thai dinga chun lockdown COVID-19 liu ronga khan Instagram a lar ngai mi se mi pi lenga kan chok kholo Instagram leng kan chok kholo ani chu zeka tinga Instagram amang Instagram a chun Courtney Taylor ti aman ani hi only fan zong amang chi mi se only fan ti mi chu private page na website kan ti ton mi ma ka khan alang ton chi ti cha arak lar tak mi kha se 2 million rang lo followers on ai chuman tuk chu se zekte khota chu betak tem bian van chai di nu a Courtney chu second degree murder case in case until piak chuti chun bekhia nak antua tui ka van chimmi Courtney case kong ka van chimmi he atlam jong rak tampim lai na te hinak thai male zonga to kho ka zoom le asi kho chun zinga te ha subscribe le like comment te zong kha pe khor ka zoom ve ulo maile kem zong ka zoom chin lai athanan ti sun zinga te comment zong rak pe ko ro nak te zong rak cheu ve ti zong ha chim ka do na chunga tampi ka long along